ole lo le le ta tung lai ka lo ti cha te dong ti me te na san ju I ai cái này cái mà li cái gì te kha ka ngai ve se cho wang nia chuanin kan thil hemi kem sim mi ka sei lo ka nga I en lo de opponent in hi ni ai san ka mi ka ram ri ko la chu hian ka khel thawa what somvel ka lo ne le to I chu te jing mi chu hi ni ma se world pa ka jo ka koi ko me ka khel char zara episode ma sa po hang ka nei dei to ni episode ma sa karon record lai po hang ka nei dei to ni ka ui khop me a survive char ta pa in na cha thawa ha ka ui ki zo ka tu na ka khel lai chon lo sei lok du ni chu tun lai nakina bo kalau tile har deu mai thai ka chiang vak lawa to chong khel ran nga he ka in hi ka sa thavak tu lawa pe lo mo thil chu ka nei thave thokat I mar po fulin kan ne thil chu ka nei thave ma se in hi ka leng chona tok ka de an iron golem de ka sia ma se tun rum zu ka an te ka la trong thawanga ma se tun tum zu hei trong vak lawin ka khel lo na ni san zu trong hi san mo ka khel thiam vak lawin shi tong khanin ama ni 1.17 te ni khel lai bung ka sei to khamo suanin kan tiang ti an ngai hemi en je te buang che ta kan ina hana ling lawa bona te ka damom kan tiang ti tu po ra kan lut le chin he thing hi lo ni sai to han atruya karon trong le thin nga sai tun hi so kan trong vak long choin hi lo en don ni khelai chon si ti tur noina chuan kan main do ni til kan sei le lo ka hemi wall thi kan khel thei to don lawa wall thara kan khel do na thei do lo ti la ka khel to don lo ti nang ni chu wall thara kan khel do na next episode a chuan tin tiang season angin sim zong ka di episode hin kan khel chun som chara tuna season thar mo season thar hemi episode thi 1.19 na jon episode 2 na chawala nia chuan itu pa henin ron ti hen episode clapping karon ti ngai lawa alo ve top ni uitin pe ni tilai ka hita arong golem hen te be na lo thei til soi lak lo la se jam zelang ei chung hian chuan so kan trong vak bộ lòng